Okay guys, so hari ni ada keluar pop-up yang ada OTA update untuk software kereta BYD Sea Lion 7 saya. So actually pada pagi tadi dah ada keluar pop-up ni, tapi tak sempat nak update sebab kita pergi kerja kan, because dia nak kena connect dengan wifi. Kalau nak pakai network akan lambat lah dan akan pakai banyak data. So kita tengok apa sistem update yang ada tu. So nampak ada tanda bulat merah ni kat sini. Kita klik yang ni, vehicle ni dalam sistem. So sistem dekat sini lah ada version update, software version upgrade or update lah. So dia akan bagi tahu in the process of upgrading the vehicle won't move. Okay, so maknanya memang kereta tak boleh jalan. So kalau you all nak update ni, memang kena buat waktu parking kat rumah ke, kalau kat office pun boleh juga kot, tapi tak ada plan nak memandu lah waktu nak update software ni. So except for the vehicle locking, unlocking, interior lamp, hazard warning lights and window opening and closing function, all other function of the vehicle will be temporarily disabled. Okay. So before upgrading, please ensure that shift to gear P. Okay, kita dah gear P. So kat situ dah gear P. Okay, the state of charge SOC is greater than 20%. So bateri kita ada 74%. The engine hood is closed. Okay, memang kita tak ada buka pun. So note it is normal for the instrument and the center screen to turn off their screen during the upgrade process. This upgrade is estimated to take 93 minutes. You can tap here to view the upgrade instruction. So kita tap kat situ. Alright, so new features, added a switch for the daytime running light on the pad. Okay, kat mana tu? Alright, tak apa. Added navigation information display on the HUD only for vehicles equipped with HUD. Okay, kita memang ada HUD, head up display. Kalau nampak yang dekat situ tu. Okay. So ada head up display. So dia kata akan ada navigation information. Alright. Added the preference setting for notification sounds adjustable across 3 levels. Okay, notification punya bunyi boleh adjust 3 levels. Alright. Lepas tu ada feature, okay, feature optimization includes optimize the voice prompt for intelligent driving assistance. Okay, intelligent driving assistant boleh activate by voice. Alright, kita tak pernah explore lagi. Optimize the system UI interface display. So maybe akan ada berubah sikit kita punya interface nanti. So nanti kita akan tengok lah lepas kita dah upgrade. Optimize the display effect of blind spot detection on the HUD only for vehicle equipped with HUD. Benda ni tak pernah keluar ni. Blind spot detection dekat HUD. Okay. Optimize the activation strategy for intelligent cruise control and the exit strategy for adaptive cruise control. So nak activate ICC lepas ni ada optimization. Okay. Macam sekarang ni kita tekan je button ni. Tekan button ni nak activate ICC. Optimize the user experience of seat ventilation. Okay. Optimize the function of adaptive cruise control. Alright. So noted, go back. So kita klik upgrade lah. So in the upgrade process, the vehicle will not be able to drive. Continue upgrade. Banyak kali dia beritahu ni. Okay, kita mana nak park pun kat rumah ni. Okay. You can use the vehicle. Ada countdown lah. Okay. Alright. So kita biarlah. Tengok apa jadi. Lock unlocking boleh kan? Baik aku buka pintu dulu. Ya kak. Okay. Okay.
Alamak, tadi tak perasan lah connected to wifi rumah ke tak. Tapi saya dah set up lah petang tadi untuk connect dengan wifi rumah. Okay. So, dia macam update handphone lah, lebih kurang. Okay, so saya rasa saya stop video kat sini. Nanti kita tengok hasil dia dah. Alright. Okay, so kita nak tengok dah lebih 90 minit dah ni. So, update dah settle ke belum? Okay. So, apa yang ada? Update terbaru dekat meter cluster nampak macam sama je. Tak ada apa. Okay. Alright. Ada function cursor restart to activate it. So kita try restart now. So memang kereta padam semua. Tapi aircon okay, still on. Oh, alright. So dah restart balik lah. Dia memang macam komputer lah guys. Macam komputer, macam handphone. Oh, okay. Alright. So nampak macam yang bawah ni macam sama. You need to activate. Apa benda tadi? Tak sempat baca. Okay. So apa yang ada update terbaru? Nampak sama je. Tak apa, kita tengok sistem. Version, software version. Kena tengok balik tadi sebelum kita upgrade version berapa. Tak pasti tadi nombor yang ni version berapa. Okay, anyway, dia tekan sini, dia kata checking software. Alright. HUD tadi dia kata ada navigation. Tapi dekat HUD kita masih benda yang sama. Ada cat pula. So kalau tengok situ HUD masih benda yang sama je. Okay. So apa yang berbeza ya? Okay, tak apa. Saya rasa esok nanti bila test drive nanti mungkin akan perasan lah kot ada benda-benda yang berbeza. Saya rasa, saya tak sure. Sebab dari segi interface macam yang sama je. Tadi dia kata seat ventilation kan. Seat ventilation macam ada beza. Tak ada juga. Ni benda yang sama. Okay. Sorry. Benda yang sama je. Okay guys, tak apa. Saya pun tak sure apa benda yang dia update yang terbaru dekat software ni. Maybe kita akan check esok lah untuk tahu. Okay, itu saja. Bye. Jumpa lagi next video.